srpski šah saznaćemo od Gorana Radovića, njegovog tvorca. Dobar dan. Dobar dan. Kako se rodila ideja i šta je zapravo srpski šah? Pa srpski šah je nova misaona intelektualna igra i zabavna igra. Ona osnova table podsjeća na pčelinje sače, što je osnov savršenstva u prirodi. A rodila se zato što sam hteo da dodam novu dimenziju. Ovdje imamo treću boju i treću dimenziju i sve ono što proističe iz toga. Znači ima 91 polja na tabli, 27 plave, 27 bele boje i 37 crvene boje. Znači crvena boja je dominantna. Zašto? Pa zato što ja sam bio preteča zemlje, odnosno združene zemlje, prvo Jugoslavije, a onda Srbije i Crne Gore su imale plavu boju, to su bili nekada plavi, a ja sam bio preteča te crvene boje, zato što ipak Srbija mnogo dala i za ovaj region, i za svet u borbi za pravdu. A kada se rodila ideja? Koliko ste godina imali? Ja sam tada imao 21 godinu kada je šah napravljen. I čekala je jedno 16-17 godina da ugleda sve to. 16-17 godina i mi sada... A zašto je čekao toliko dugo? Pa jednostavno nije bio trenutak da to ugleda svetlost dana. Čekao sam da ja to mogu da iznesem onako kako treba. A šta to znači? Pa to znači da svi oni koji hoće, odnosno pre svega se ovo odnosi na decu i omladinu, za njih je jako bitno. Jeste bitno. Šta im on donosi? On im u stvari donosi da taj klik, provociranje tih neurona da oni budu vrhunski u maukom zanimanju. Bez obzira da li su inženjeri, lekari ili su tehničari, bez obzira u kom sportu, znači provocira neurone da budu kreativni. Da budu... Na koji način provocira? Pa lepo, zato što se prave sinapse među neuronima, s obzirom da je ovdje imamo ta kombinatorika dovodi do beskraja. Mi ovdje imamo ne milijarde, ne bilione, ne trilijone, nego oktalione više nego u tradicionalnom šahu. Znači jedan beskraj. Kad bi se primenio onaj šahovski princip na svako sljedeće polje duplo, u svemiru ne bi mogli da nađete toliko zrna. A koja je ključna razlika između vašeg, srpskog, i onog, osnovno rečeno, tradicionalnog? Vidite, tradicionalni ili klasični, klasika nikada zastareva, klasika ostaje klasika. Ključna razlika je u boji, u novoj dimenziji, znači imamo treću osu, znači imamo x, y, u tradicionalnom šahu imamo kretanje figura gore-dole, levo-desno. I po dijagonali to je 4 plus 4, 8, a ovdje imamo 6 plus 6, 12. Imamo treću boju. Imamo 10 pešaka, ne 8. Imamo 3 lovca, 3 konja, za svaku boju po jedan. I imamo dodatnu figuru koja se zove špijun. Imamo znači 2 topa. Možete da pokažete? Evo, to je špijun jedan pored dame, a drugi pored kralja. I kao i svi špijuni, ta nova figura... Špijuni su pored dama uvek, ali tako? Pa da, i pored dame i pored kralja. Imamo antipod, imamo jednog koji je crni, jednog beli, dobar i zao. Kao i svi špijuni, oni su ubojiti dok im se ne priđe blizu. Kad im se priđe blizu, oni mogu da izgube najslabije figure ovdje od pešaka ili moraju da napuste to mesto ili padaju. A ovaj šah deluje malo mistično u odnosu na tradicionalni, je li tako? Pa jeste, ima tu svega, znači sve zavisi kroz koju ga prizmu posmatramo. Ali recimo? Pa ovdje možete da gledate stvaranje sveta kroz njega. Znači možete da... Na koji način? Pa ne bi bilo dovoljno vremena da to objasnim. A ukratko? Ne može, to je tema, 1 sat i po vremena bi bilo najmanje, a ne bih hteo da se upecam. Ja znam da ste vi novinari znatiželjni. To nam je posao. Pa jeste, ali mi moramo da se pazimo i da svaku izgovorenu reč. Recite mi, šta mislite pod uslovom da ja naučim srpski šah? Koliko bi vam trebalo da me matirate? Ili ja vas konkretno? Dobro, znači može da bude mat u trećem potezu. Pod uslovom... Na primjer, na koji način? Pa evo špijun. Znači, bukvalno špijun ide evo ga, pošto je ovo crni, evo ga špijun ovde. I
I šta ja trebam? Da, znači, ali bukvalno nemoguće se odbraniti. Znači, ako se protivnik ne otvori na odgovarajući način, špijun zalazi u protivničku pozadinu i trenutni je mat. Znači, u trećem potezu. Premda igrači koji igraju stalno, oni takav luksuz sebi ne mogu da dozvole, pa se otvore na odgovarajući način. A može partija jako dugo da traje. I, znate, zanimljivo je ovdje zato što partija, uprkos u tradicionalnom šahu, kad izgubite tamo damu, ili topa i lovca, vi čekate samo egzekuciju. Pitanje je samo za 5 ili 6 ili 10 poteza. Gotovi ste. A ovdje su jaki preokreti i obrti. Znači, na primjer? Pa čovjek može da ima gubitak materijala veliko, znači da bude bez dame i bez topa i da pobedi protivnika. Jer bukvalno ovdje ne znate odakle vam stiže opasnost. Znači, morate ujedno i da branite svoju poziciju. I u tradicionalnom šahu također. Važna nam je sredina. Ovdje nije važno. Ovdje se igra jako dobro sa krila i znači sa 6, odnosno 12 pravaca, odnosno 6 pravaca, a 12 smerova. Ne znate odakle vam se dolazi opasnost. Znači, i ti obrati su i previdi laki, pogotovo kod igrača koji nisu izgradili filozofiju. Ovo je jedna potpuno nova filozofija u životu. A koliko je zaživeo šah, vaš šah, u Srbiji i u svijetu? U Srbiji jeste zaživeo, nažalost, ja moram da kažem jednu gorku istinu. Bivša vlast koja je bila do prošle godine nije ništa učinila da ovo zaživi. Ali nećemo da napadamo vlast. Moramo da napadamo vlast, jer ovo treba da bude budžetska stvar. Njuče Savez Srbije od 2006. godine ni jedan beli dinar nije dobio od države. To je pod broj 1. Mi smo održali do sada 4 prvenstva Srbije. Ako Bog da, bit će ove godine 5. I imat ćemo na jesen u oktobru mesecu svetski kup, odnosno veliko međunarodni svetski kup u Pragu. Igraće 14 igrača iz 14 država. I to je bit će jedna velika ekspanzija. A to znači da je više zaživeo u inostranstvu nego kod nas? Pa ne, vidite ovako. Ili meni to tako zvuči? Pa zvuči, nikada niko nije bio prorok u svom selu. I ja toga sam svestan. Ali mene čak i na neki način me tamo poštuju. Ovdje me i ne voli i ne poštuju. Zašto? Pa, pazite, to morate da pitate te koji vode, uređuju državu na način kako uređuju i mi smo snosimo posljedice svi mi. U svim segmentima, ne samo u sportu. Ovo je deo sporta i ovo je deo kulture. I ovo će na moju sreću ostati deo civilizacijske baštine i posle nas svih, kad ja ne bude među živima. I o tome će dati sud budućih generacija. Kada dobijete pohvale od velikih svetskih imena kao što su Karpov, Spassky, Fischer, neću da spominjem Gligorića, našeg slavnog, koga smo prošle godine ispratili, Bora Ivkova, a to nisu plaćeni promoteri. To su promoteri koji su o tome govorili iz ubeđenja. I onda možete da budete ponosni. Ja sam ponosan za ono što sam napravio. Nažalost, ovaj period i ova epoha, u ovoj epohi živim, pa moramo da snosim posljedice življenja u toj epohi. Hvala vam puno. Hvala i vama što ste me pozvali.